Owe bari mu rukiko orubira hambuga nkuru za diviijoni ya Nyakayojo abeebembezi bambara kuruga harengo rwa LC1 barwetabiremo okuronda omuringo Mbarara Munisiparite ya kutunga site. Bitaba bahakanisa ekyokugaita za diviijoni ngo ekyo kikozirwe bamwe omubebembezi abarkweyendeza. Barawista Nyakayojo terwa mweno tekiro Nyakayojo taroka hashiste kwe kwija chimaisa ngo byabroho byo izina rurugeho mwena Mbararashi state kija kuba Mbarara state nayo twayenda tujetera indi izina ngo no turukwenda state identity y'abantu amazina g'abantu ebyaro byitu ebyatandikire byine kigendererwa byona byarukaho ekini kirikayinkiza ekindi kuba kugire kutugaita nkibasaka ubundi kiri kirungi tubatwebuzaho nona ngwangira kubeta benda mpango babeyendeza kwari harumbe yendeza msaze so nindekateka ngo iki kintu ikabankenku ikomukanso Habaireho enteekateeka y'okugaita diviijoni ya Nyamitanga, Nyakayojo hamwe na Kamukuzi kuba diviijoni emwe erabe neyetwa Mbarara West hamwe n'okugaita Baharwe, Kakiika hamwe na Kakoba kandi obwe batabanduze kwebuuza abataka. Report ya executive eyiba turetira omukanso y'ebirabiro na bitano by'okwezi kw'okubanza uko turugiremu aha nshonga ejo bakana batureportingira eki bakozire nka technocrats kandi kizira omu report ya executive tukabuza ngo enshonga erikwingana etyo kandi eyini gufetyo aha bwenki nibakikora bataburize banyambara. Deputy TC akatugira ngo aha nshonga ejo itwe tugineho obushobozi. Bamwe omubebembezi abutugambireho nabo batugizire ngo abantu bareke kurwana entaro z'ebyobwebembezi tizine mugasho kureka abantu bakore ebikutungura ebyanga byabo. Kugira ngo this is the last day namaze taro kwehindura. No, there is still room abantu kubasa kureba ejinegenda neha ejinegenda ne. Se kintu tindikwe n'abantu bakite mu politics, they should stop politics about whatever. Ekyo nicyo tukwetenga kumanya mwaza kutaha site ijana ki icyo kungira ngo manyabangeraho member wa parliament ati kindureke. There are things for me very crucial omago kusibano bya bacamo cyaro bacito kubacito ekikunkwata omunonga naza kuriya cy'abana bakumuruka amani oyine fees na bitozini nyonisha Abeebembezi Mbarara Munisiparite right away kurga LC1 kwizira kimwe tukaza aha members ba parliament kuzomukanisa tukajunwa tukarga omurwari rwo kuza kuriyana oguyankira ogutumurwa atamutwe ebyo turi kombeka Mbarara Munisiparite. Amakuru aga gashakwa Anita Atukunda.